of the European Union. And the second very important step is that Serbia got candidate status. And I myself was present last week when for the first time we had here in Danilovgrad a meeting, a regional meeting with the Western Balkan countries, and Serbia was sitting together with Kosovo, with the famous star now on the nameplate, and without any problems the discussions took place. So I think we are moving forward, and as Mr. Buzek said, Montenegro itself is one of the best examples that if there is consensus in a country, political consensus supported by the people, a lot can be achieved. And if you look what Montenegro did now, since it became independent, it's a real success story, and we are hopeful that Montenegro can start the accession negotiations in June, when the member states will have to decide on the basis of a report to be presented by the Commission. At the same time, we are already starting the so-called screening process, even before the negotiations are started. And this screening process will start in the area of the rule of law, which is seen as the core issue for stability, for development. And we hope that this is an approach which can convince our critical member states to start again a next round, which should include all countries which are still outstanding here in the region. Now, coming to the project of today, of course, teaching history is the most important, but of course, the most important is to depict the history as it was, and that is, of course, in a region where there were wars just recently, a very difficult issue, and therefore we are very grateful that this project have come now to an end, and has also produced a cooperation between the different countries of southeastern Europe, and we hope that this will contribute to reconciliation and will contribute to overcome the problems of the past and to find consensus. It was already said, if you are in Montenegro, you have the feeling that it was always possible to live together, because here we don't have any problems with the minorities, and for us here in Montenegro it is very positive that we see that the cooperation between Albanians, Bosniaks, Croats, etc. Is not a problem. So we hope that this project, which was funded by 980,000 euros, I have to mention, because we have always to justify vis-à-vis the European Parliament for what we spend our money and what impact it had. And we hope that this project will really contribute to overcome the problems of the past, and also that this project will have an influence on the school books in the different countries, because what we are doing, of course, is for the future of the people, and the children should learn what was really the history, and that they can then start thinking about living together with the others. Thank you very much for your attention. Thank you, Ambassador Maurer. Ove knjige su prvi put, kako smo već rekli, izašle 2005. godine i to na engleskom jeziku. Tada je Crna Gora bila u zajednici sa Srbijom, tako da je svoj prostor u ovim čitankama imala u okviru te državne zajednice. Ove godine, zapravo prošle godine, negdje sredinom prošle godine, crnogorski istoričari Zvezdan Folić i Dragutin Papović dobili su priliku da čitanke dopune istorijskim izvorima iz Crne Gore i da tako Crna Gora dobije ravnopravni i tretman i prostor u njima. Zamolit ću Zvezdana Folića da nam kaže svoje iskustvo na radu u čitankama. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Crnogorske vlade, uvaženi šefe delegacije Europske unije u Crnoj Gori, poštovani zvaničnici, dame i gospodo.
Čitanke ili svojevrsne zbirke istorijskih izvora o kojima danas govorimo konkretan su rezultat rada preko 50 naučnika i profesora istorije iz 12 država jugoistočne Evrope. Ovaj zahtjevni i ambiciozni projekat bio je prevashodno stručan, ali istovremeno i plemenit posao koji stremi očovječenju sadašnjice. Operacionalizovao ga je Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi sa sjedištem u Solunu. Njime je znalački rukovodio gospodin Nenad Šebek, izvršni direktor ovog centra, sa grupom svojih saradnika, među kojima bih posebno izdvojio organizacione sposobnosti gospođe Zvezdane Kovač. Kako da ljudi na najbolji način žive zajedno, bez oštrih konflikata i sukoba, suštinsko je pitanje svakog društva. Podjela, uslovno rečeno, na prijatelje i neprijatelje među susjedima, jedan je od najčešćih stereotipa na koje smo nailazili u posljednje 2 decenije, a posebno je bio podgrijavan tendencioznim tumačenjem istorijskih izbivanja. Stoga smo se morali zapitati koliko se dobro poznajemo i kako poimamo prošlost jugoistočne Evrope. Bilo nam je jasno da po prirodi modernog svijeta jedna nacija treba da pokaže pažnju o različitim vrijednostima drugih nacija, te da svijest o alternativama je danas osnovno pravo. Bez nje čovjek ne može da se realizuje ni u svjetlosti vlastite kulture. Najveći neprijatelj ovom humanističkom pristupu predstavljaju nacionalizam i ksenofobija. Imali smo jedinstveno stanovište da istorija jugoistočne Evrope nije prosti zbir nacionalnih istorija kojim se arbitrira po principu simetrija. Šabloniziranje prošlosti više šteti nego što koristi, zbog toga što kod učenika usađuju svijest crno-biru dioptriju umjesto živog svijeta duginih boja. Takav odnos nametno je pitanje kako se onda naučno i odgovorno može predočiti novi tip znanja o prošlosti, kako ponuditi istoriju dominantnih pojava cjeline. Odgovor je pronađen u novom pristupu nastavi istorije, u multiperspektivnosti. Ključna namjera ovog metoda jeste da učenicima prezentira izvore o tome kako su različiti predstavnici njegovog i susjednog naroda vidjeli zajedničku prošlost. Nije smo gajili iluziju da je moguće ponuditi jednu i za sve prihvatljivu istinu o tome šta se u prošlosti dogodilo. Zato je multiperspektivnost glavna odlika ovih čitanki. One su utemeljene na tom metodološkom i didaktičkom principu. Naše očekivanja su da ove zbirke istorijskih izvora pomognu profesorima u lakšoj primjeni savremenih metoda nastave istorije, jačem njegovanju kritičkih stavova kod učenika, otklanjanju mehaničkog učenja i ogoljeloj reprodukciji gradiva. Nadanja su dakako usmjerena i na aktivnijem odnosu učenika prema prošlosti svog regiona, kao i da podastrti tekstovi iniciraju njihovo bavljenje istorijom kao višim oblikom apstrakcije. I to istorije koje obučava protivrečnosti razvoja, ideje, institucije, atmosfere, protagoniste događaja, društvene grupe, svakodnevnicu. Sve u cilju oblikovanja odgovornih, tolerantnih građana, sviklih na razumijevanje i uvažavanje različitosti. I na kraju ubijeđen sam da je Ministarstvo prosvjete i sporta Crne Gore preko Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Podgorici kao suizdavač ovih čitanki još jednom ispoljilo istančani osjećaj da objavi sve ono što doprinosi unapređenju nastavnog procesa u crnogorskim školama. Hvala na pažnji. Hvala Zvezdane. Pri Centru za demokratiju, da kažem i to, postoji odbor istoričara u kojem su istoričari iz svih zemalja regiona, dakle iz 12 zemalja jugoistočne Evrope. Od prošle godine crnogorski član je i Dragutin Papović, koji je drugi urednik ovih istorijskih čitanki. Dragutine, izvoli. Uvažene ekscelencije, dame i gospodo, istorijske čitanke obično nijesu povod da se organizuju javne promocije, ali ove čitanke to zaslužuju zbog činjenice da je u njihovoj izradi učestvovalo preko 50 naučnika i profesora iz 12 država jugoistočne Evrope i da je ovo veliki, značajan i prije svega uspješan projekat. Čitanke su kao dodatna literatura ušle u obrazovne sisteme svih zemalja regiona. Postale su važan izvor znanja u nastavi istorije, o čemu svjedoče brojne pozitivne ocjene nastavnika i učenika,
a složit ćemo se, pohvale iz učionice su najbolja stručna potvrda uspješnosti ovakvih čitanki, odnosno ovakvog projekta. Teško je pronaći sličan uspješan primjer u nekoj drugoj naučnoj oblasti i uopšte u međunarodnoj naučnoj saradnji na nivou jugoistočne Evrope. U takvom projektu istorija Crne Gore je danas sa našim zadovoljstvom dobila mjesto i postala sastavni dio ne samo ovih čitanki, već i obrazovnih sistema svih zemalja u regionu. Nama, crnogorskim autorima, čitanke su omogućile da ono što je značajno iz istorije Crne Gore predstavimo u drugim državama. Naš zadatak je bio da na osnovu zadate metodološke i didaktičke koncepcije dodamo nove izvore sa dopunskim materijalom koji govore o najznačajnijim događajima, ličnostima i fenomenima iz crnogorske prošlosti. S druge strane, čitanke omogućavaju da nastavnici i učenici u Crnoj Gori saznaju više o državama i narodima iz jugoistočne Evrope. Zahvaljujući kvalitetnim istorijskim izvorima, autorskim stavovima i didaktičkom materijalu, moguće je upoređivati sličnosti i razlike u istorijskim procesima svih država regiona. U tom pogledu čitanke su jedinstveno štivo u našem regionu. Čitanke nijesu idealne i teško je to postići s obzirom na broj urednika, autora i različitih pogleda na prošlost. Ali ogroman uspjeh to što su se u izradi ovih čitanki učesnici saglasili oko osnovnih naučnih i profesionalnih principa u težnji da se napravi kvalitetna selekcija i prezentacija istorijskih izvora. Značajno je to što su se autori i urednici ovih čitanka ponašali ne kao predstavnici svojih zemalja, već prije svega kao predstavnici nauke koje je okupila ideja i želja da se dokaže da je i u jugoistočnoj Evropi moguće sarađivati na ovakvim projektima i pokazati dobre rezultate. Naravno, bilo je problema koji su nastali iz objektivnih teškoća i najčešće su se ticali interpretacije konfliktnih događaja između dvije ili nekoliko zemalja. Raspravu između autora i urednika su izazvali ne subjektivni, već objektivni razlozi. Ti razlozi su proisticali iz različitih stavova istorijskim izvorima svake od zemalja i prije svega različitih stavova u nacionalnim historiografijama. Urednici i autori su kroz konstruktivnu raspravu zaključili da je najbolje ako se ponude izvori i stavovi koji upućuju na različita mišljenja, kako bi se iz njihovog odnosa došlo do objektivnih zaključaka. Zbog takvog pristupa u ovim čitankama ima sadržaja koji se kose sa našim ukorijenjenim shvatanjima o sopstvenoj prošlosti, ali to treba iskoristiti kao šansu za otvorenu raspravu. Čitanke treba posmatrati kao priliku da izađemo iz egocentričnog i etnocentričnog shvatanja istorije i da budemo spremni da čujemo i drugačije mišljenje, bez obzira da li nam se to drugačije mišljenje sviđa ili ne. Tako se otvara dijalog i to je put ne samo ka većem znanju, već i ka objektivnoj i smirenoj raspravi o svim kontroverznim istorijskim pitanjima. Nadam se da će ove čitanke služiti kao sredstvo za postizanje toga cilja i što je najvažnije, nadam se da će ove čitanke učenicima i nastavnicima biti korisne i poručujem da smo otvoreni za sve njihove sugestije. Srdačno vam se zahvaljujem na pažnji. Dragutine, hvala. Zaista mislim da pred nama imamo čitanke u kojima nema viška istorije i manjka istorijskog sjećanja. Vama se, poštovani gosti, dame i gospodo, zahvaljujemo na pažnji i na prisustvu, na interesovanju i podršci koji ste dali ovom projektu i pozivam vas da nam se pridružite na koktelu u susjednoj sali. Mr. Busek. I think if you allow to make a ceremony, I want to hand over the first history textbook in Montenegrinian to the Prime Minister with many thanks of the support.